Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Mayapayabak po kaya kayo ngayon. Ing magmisa tama po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagginingig pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatad, giningaldo iti pagmasusyan tayo po ing kapiestaning Mal a Birhen Maria ning bundok ning Carmelo, Our Lady of Mount Carmel. Ganakantala ring Maya Papari at Madreng Carmelita, amit agulaling king karelang biye, ban manalangin para kaya katamu. Maging makabuklat ta sana palad para karela. Pankanita lalo tapap kung maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibay king mepnisyan tamang kaya katamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoo, ikang memili king Birhen Maria, banbaboring sablang babay, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ikang mibait king meto nga babay, ban maging anak na kiningig pa, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang linilong king Birhen Maria, iba't pa king kamumulan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king papatawad ring kasalanan tamo, para tita sanang manatili king tapat a debosyon king Birhen ing Carmelo, ang king idala na katamo king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kambilanda kesana ring panalangin ng Birhen Maria, at sa upan miras kang Kristong anak mo, itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Galacia.
Inyang miras na ing mituldong panahon, tinubod na ning Diyos sing kayang anak, mi baitya king metong ababay, at mi biyebyeya lalam ng upaya ning batas ning Hudyo, banalang at busan, detang at yuking sakop ning batas, ban malyari tamong maging anak ning Diyos. Anting katunayan ing ikopin anak na kayo, tinubod na ning Diyos sing espiritu ning kayang anak, karing puso tamo, ing espiritong mamaos masikan, tatang kanakong tatang, ulinita anak na ko ning Diyos, enako alipan, at nung ing Diyos gewa na kong anak na, ibiyan na kaya kayo ing sablang mangain tulid karing kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika ing kasukdola ng dangal ning kakatamong lahi. Ika ing kasukdula ng dangal, ning katamong lahi. Panuwanan nakasa, anak kong babay, ning Diyos akakatas-katasan. Babo ning sablang babay kay tiking yato, at may panuwanan niya ing Ginong Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ika ing kasukdula ng dangal, ning katamong lahi. Ing pamanalig apepakit mo, makalingwan king kaisipan din tao. Nune kapilan man, ipaganaka na karela, ing kayo pa yan ning Diyos. Ika ing kasukdula ng dangal, ning katamong lahi. Ipagkalob ning Diyos keka, ing parating mitangal king dangalan, at ablasanana ka karingkeyang grasya. Uling emobelik dan ing sarili mong biye, inyang ingkekang sariling bansa, lulupigan de. Ika ing kasukdula ng dangal, ning katamong lahi. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling matatag mong peniwalan, kingding pangako ning Ginoo, matupadla. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemoren, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligay kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, nararing pastol king metong at metong, tara muntatamo Belen, banakitamo iting mepalyaring belitana kekatamo ning anghel. Inya may malagwalang meko at atagpandalari Maria ampon Iose at ikide ing bimot makakeraya king lalabangan. Panakit na ring pastol king bimot belitara karela ing sinabi ning anghel tungkol kaya. At ding sablang may karandam king balitaring pastol
mi pamulalalang emonano, mi tanam lareting bage, king pamisip ng Maria, at mi bule-buleya tungkol kareti. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayangan. Today we celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel. Tilo po siguro kita because we are very few. Tilo po kita nabuling piyesta na ning Birhen anyapin karila sinimba keraklan. Potang pisasabyan niya yung Mount Carmel, agad yang lungob in brown scapular. Brown scapular. So, the brown scapular of Mount Carmel, according to the Carmelite tradition, was presented by Our Lady to Saint Simon Stock on July 16. Today, 2051, with the following promise, atin niya pong pangako, Mama Mary kareng misusulod, brown scapular. She said, "Receive, my beloved son, this habit of my order. This shall be to thee and to all Carmelites a privilege." So it is a special privilege, it is a special favor that whosoever dies clothed in this shall never suffer eternal fire. It shall be a sign of salvation, a protection in danger, and a pledge of peace. And according to church tradition, these are the three conditions necessary to share in the spiritual benefits of the brown scapular. There are three special conditions. Number one, you have to wear the brown scapular. And number two, observe chastity according to your state of life. And number three, pray the Holy Rosary every day. And naman po automatic in salvation. There is no automatic salvation. Uling magsulod kang brown scapular, kaibat, miligtas na ka. Just like the Holy Communion. E naburing sabyan makinabang ka, miligtas ka. Kailangan makiwangis ka, kintinggap mo. You become like Jesus. Salvation is not automatic. Yes, you receive Jesus in Holy Communion, but when you receive Him, you have to be like Jesus. Be what you partake. Nung nano'y tinggap mo, makiwangis ka kayo. Because we were created in the image and likeness of God. Kasanting na po yung kasalpantayanan tamo, nang misan lalawang ko keng Facebook, may papagdebati lang. Then, nang misan miyaliwang relihiyon, ing metong po ka rin nga kakita mo talagang ating taong, ating relihiyon, element maniwalang king ni Jesus, Diyos siya. Anta mamamatay Diyos, ngarang makanyan. Era malurugo, ing Diyos. Ngara po, ing tao, malyaring maging Diyos.
Because Jesus for them is just a mere man, and a man cannot be God for these other religions, but they forgot that God can become a man. Ang Diyos malyaring maging tao, uling nung iya maging tao ay Jesus, if Jesus did not become man, kasi we were created in the image and likeness of God. Lela nga nakatama ng Diyos king kayang wangis, but God is a pure spirit. Makanano kang makiwangis king Diyos, may akakit. Anyapin ng Diyos, maging tao ya. That is why God became man, just like us, so that man might become like God. And Jesus, who is God, became man, and that is not enough for Jesus. He became bread. Pamangan niyo po, what you eat is what you become. Tatanggapan may Jesus, you have to become like Jesus, and that is holiness. Holiness is to become like God, like Jesus. And so, Mary, our mother, is telling us, "Come to me, my dear children. I will accompany you to my dear Son, Jesus, our Lord and Savior. Come to me," Mary said, "and I will accompany you to my Son." And that is the role of Mama Mary, to accompany us to her Son. O ito po yung obra ng Mama Mary. Mary is not the way to the Father. There is only one mediator between God and man, and that is Jesus. Jesus is the way to the Father, and Mary is the way to Jesus. So, let us venerate and honor our dear mother, Mother Mary, as we celebrate her feast today. Our Lady of Mount Carmel, pray for us sinners. Amen. Pakamalang kong kapatid, manalangin tamong taintim king Diyos, banpanwana ni ingkayang iglesia, ding samlang bansa, at lalong-lalo na ingkakatamong kaluguran na bansa, nga tamong manalangin king Birhen del Carmen, Santa Maria, ipanalangin mo kami ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king banal ng iglesia ng Diyos, ding sablada sanang ministro, ipakit da karing karelang diye, king impisamban, yaing mistiko ng katawan ng anak ng Maria, manalangin taking kekatang Indo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing sablang bansa, aatyubusal ning kagutgutan, kasakitan at kaligaligan, karaniwan karing sablang taong atyuketi, king karinaning luwa, balikdandes sana i Maria, ing maslag a between, pasalakin dalan, papunta king kaligtasan, manalangin ta, king kekatang Indo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kekatang bansa, ding sablang memalen, ibat king matas dili, angga king peka malukang dili, parati lasanang may katapat a debosyon kang Maria, at parating magsikap tumulad karingkeyang kayapan, manalangin ta king kekatang Indo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka rin sablang makasulod eskapularyo ning Birhen del Carmen, nabang nandasta ing pengako na,
Aing ninumang mate makasulod tapat kapilan man magdusa king alang-anggang api. Manalangin ta king kekatang Indo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kekatangan makatipon ngeni, keti parati ta sanang manakit metong santungan king kekatampa kamalan a patrona, king oras ning tukso, at antimurin manatiling tapat king kayang dibinong anak. Manalangin ta king kekatang Indo. San panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin ta king kekatang Indo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Oy paming at banwa, pakiramdaman mo rin ng kaming panalangin, ay ba't king agyag ning banal ay Espiritu. Akam tanda sa para kami ing manatiling tapat ng anak ning Birhen del Carmen, ay duning pakamalan mong anak, Yesu Kristo, akya kaming Ginoo manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo, kapatad baiting kakatamong dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing tutulong. Tanggapan na sanang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ng kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalam, daralamila kekarening sakripisyo ning kapurian, kaniting kapag masusyan,
king kapiesta ng Maria, ingin duning kekang anak, iting banal a pamilibayan regalo, so panakesan king dalan papunta king alananggang kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka ang temore, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayopaya, lalong-lalo na ngining parangalan miya, ing kapiesta ning Juan a Birhen Maria, ning bundok ning Carmelo. Mapalad yang dili ka ring sablang babay, ing mal a Birhen, ake kang piniling maging induning buktong mong anak. Kingupayan ning Banal Espiritu, ing Birhen Maria meging tunen ing indu ning kekang anak, abeit na antimong sala ning metoyatu. Ulinita kan beda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang, babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ay Ginoo, Diyos ingupaya. Mipnuin manwating yato, kikekang ligaya. Osana, Osana, kikakataas-atasan. Nangyayarang kinlagyuning Ginoo. Osana, Osana, kikakataas-atasan. Osana, Osana, kikakataas-katasan. Tunekapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban parakya kami, magawalang katawan at daya, ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubo para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyang ining kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebiyaning anak mo, daraon miyak kaiting tinapening biye at ing kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding religyoso at religyosa, ding diakono at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaying tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Ngeni manalangin tamong mipdong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. O Ginaming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyempong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemore. Pakita mo pong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Peace be with you. Cordero de Dios, a mi lalako, quien kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, kikasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, kikasalanan niyato. Ibiyemo ke kami ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Aning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawas kingapunaning kordero. Ginoo, Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kakanan biya ing tinape ibat banwa. Ikesanang parangal king piyesta ning Birhen Maria ning bundok ning Carmelo. Misa na ildo miras ke king bangketi ning alananggang ligaya. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya ka ang temore. At bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ding ke kayong pamilya. Ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Yoga